aming top model of San Carlos City. So, andito po tayo ngayon sa town center kung saan ito po yung tinatawag na Food Court Junction. So, nandito ang ano to? Manong Ihaw, Big Pounder ng burger and sausage. Kamimura. Ramen. Steamboat, rice ball, shabu-shabu. Naku, legal ang shabu-shabu. At French crepe. Yan. So, guys. Hello. Yan. So, pang hanap nyo is yung pangmasa. Pangmasa Dito best. lang yan. Oh, dito lang yung Ihaw, Food Court Junction. So, tara, silipin natin. Bes. Kung anong meron kay ihaw. Diba? Yan o. Yan, sige. Yan lang. Wow. Pork chop. Gempo. Manong, pabili. Gempo, pork chop, nito, barbecue, isaw. Wow. Roast Grabe. Ang bango. Ang bango niya talaga. Sino po pwedeng Yan. Pabili. Ay, ito yung mga prices nila. Ito. Hindi, ito yung sulit sarap. Rice pork 99. Wow, may kasama na siyang sabaw. Ang sabaw. Yes. Kung kay pigar-pigar, ang sabaw din dito. Boneless inasal. Inihaw na hito, hindi hita. Thai inasal. Kinaot na hito. Kinaot. Siguro kinaot yung ano, paano ba yung kinaot, Bes? Kinaot. Basta, yun. Pinarya. Sizzling bangus, pusit, sizzling yempo, at sizzling pork. Yan. Ito. So, kung gugustuhin niyo po, ito siguro yun. Ito. Isaw na manok. Ito. Yan. Ay, baka yun. Isaw. Same. Oh, ito. So, guys, 5 pesos or 8. Yan yung presyo. Ba? Small ata yun. Oh, small, 8. Small, 8. Tapos ito, big, 20. Pwede na. Plain. Yun. So, talagang pang good for 3 person na po yan. Yan. So, punta naman po tayo sa The Big Pounders. Ayan. So, mag-isa ko lang. Iniwan ako. Tara, ikaw ang guest ko. Big Pounder. Sir, bakit nga ba Big Pounder to? Saan na ba si Sir? Tao po. Bakit Sir Big Pounder yan, Sir? Hindi, gusto ko malaman bakit Big Pounder. Kasi malaki yung tinapay. So, ginigrill po ba yan, Sir? Wow, Nice. Ito yung price list nila, oh. Pounder Buy one, get one for only 150. Ito, oh. Yan. Kaya sa mag-date na budget Magjowa. meal. Yeah, magjowa. Sir, sa inyo po ba to, sir? Pwede na po ba i-deliver to? Yan. I-deliver. Yes. Sumideline pa. Yan po si ma'am and sir. Nag-order po ng buy one. Ito po yung buy one, take one, sir, ma'am. Wow. Ay, hindi alam sa kanila yun. Ay, hindi ba? Ay, sa kanila. Sir. Sorry, ma. Sorry po. Oo. Ano na lang So, by... Ikaw pala may-ari. Sorry. Meron din silang pounder sausage. Yes. Buy one, get one. Buy one, take one. So, 120 pesos. pampamilya siya. Pampamilya, pang date. Best. Dito man na dadalhin yung ka-date mo. Ayun. Oh, guys. Pag gusto mo naman ng isang Loaded. set. Yan, sa mga hindi nagda-diet. Sa mga hindi nagda-diet. True. Ito. Pounders loaded bags. For only 114. And Founders Super. Oh, 1.5 ba to? Hindi, parang Yung parang solo lang, no? 129. Yan. And chicken popcorn nuggets for only 79 pesos. So, guys, ito yung mga favorite ng mga anak nyo.
Ha? Kung pwedeng, kasi sa ibang ano, ang burger, isa lang is nasa 150, di ba? Ito, buy one, take one, may kasama na siyang price. Price pa. Yes. So, lipat tayo, Bes. Yes. Ito naman si, Kami mura. bakit kami mura? Mura daw po sila. Okay. Kaya sila kami. Tingnan natin yung kung bakit sila kami mura. Bento box. Bento box for 99. 99 Yeah. Crab stick, tonkatsu bento, Tonkatsu bento. tori bento. Bento. Ang hirap naman i-pronounce, girl. Beef bento. Basta ito, promo nila. Ayan. Buy one, get Buy one. one, get one ramen. Yes. For 190 pesos. True. Kung Ayan, may oh. buy one, get one sa burger, meron din sila Oo. sa ramen. Located matatakpan po ito sa second floor, town center. Yes. Food court. At ang steamboat. Yan. So, dahil wala po yung ano, ubus na. Ay, hindi. Nandito. Ito po yung shabu-shabu nila. So, ito yung unlimited. Yan. Yan. So, kung marami po kayo, wala pong problema dahil yung space po nila is marami. Yan. So, diba? Yan. Yan. O, diba? Yan na ba yun, sir, ma'am? Order ng magjowa. Sino pang gustong dalhin ako dito? Ciao. Ma'am, ito na po ba yun? Ilan na to, ma'am? Yung magjowa po? Magjowa? Siguro yun. Ma'am, ito na yun sa inyo, ma'am. Siguro, ma'am. No? Oh, sige, ma'am. Diyan na po ako, ma'am. Yan na po. Yan na siya. Yan. Ma'am, sulit. Sa tingin nyo, ma'am, sulit po yung 150 nyo dyan. Okay lang po. Oh, sige, ma'am. Try nyo, ma'am. Sige, ma'am. Antayin ko yung kasama. Oo. Dalihan nyo yung kasama niya. Na-excite na ako. Yan. Sige, ma'am. Balikan ko kayo, ha? Ha? Yes. So, maya-maya, malalaman natin kung gaano kasarap po yung burger nila, okay? Okay. Bye!